Jakong achiklo ni phai hinier ni tara langso youth committee hin pen chapatya piponsi high school living certificate mate HSLC la pen higher secondary school living certificate mate HSSLC kachepo undun owikimia to maphan karchola pen kewang jilangani kicharli akengkam kache jordo nalong towar ki japona jamek Karbi people's whole tara langso diphorong so pialong kapaman pon Labangso Mailong Taralangso Youth Committee Maipu Long Mukrang Terang Pensi Mai Chari Ponlo Lapen Apor Kimi Chuen Ponsi Taralangso Youth Committee Kong Chun Bang Dolo Imrong Pia Hin Pensi Mai Ke Phalam Thelapen Aluhia Tuma Phansitami Pachini Ponlo Kiching Sia Ja Make Padu Pon Laki Ove Kimia Tuk Mi Sempen Satlang Kachepo Unduna Pot Karcho Pon Labangso Ja Make Along Aluhisa Po Man Pen Lumbajong MAC Joni Timung Chetong Dun La Solong Diphu Municipal Board Ward number cap a commissioner Lunse Timong Lapen Arisang Ho Tumtami Chitong Dun Pen Maya Long RDP Dundo Karcho Aja Make Jut Epen Puthot Career Counseling Aja Make Deng Pontusi Kacho Hapona Teng Pen Diphu Government College Along Assistant Professor Sangpi Negi Katharpi Department of English Lapen Karbi Autonomous Council Along Assistant System Analyze Jiosong Kiri Rongpi Department of Electronics and Information Technology Atum Chitong Dunsi Ove Kimia Tuma Phan Kewang Jilangani Akang Tuyang Dengi Charlie Dunji Aphan Kengkam Kache Jordo Nalong Towar Ke Japon Alam Thesitame Than Pare Ponlo Tara Langso Youth Committee Along Birda Pachitak Chunbang Ramen Itia Hin Pen Ke Pachini Pona Tengke Osomar Tung Kacho Phapon Aluhia Tum Pen Ke Than Ke Pare Alam Aningalo Chibi Ponsi Akaya Long Monit Ke Me Mandun Thekrin Tipo Lapen Tara Langso Youth Committee Hin Pen Aluhia Tuma Phan Lapen Karbi Cultural Society Atuma Phan Sedami Apor Lapen Dim Klong Ke Pekapot Ninga Klong Pen Kachoro Pajer Ponlo News Desk Report Karbi Long Live